Mara kadhaa nyuma, wale wanaofuatilia clips zangu, na nisijui ni kwa nini Mungu alikuwa akanisemesha juu ya Burundi kila wakati, juu ya Burundi. Kandi kansi na kansi ndiko ndavuga, mwibuke ariko ko nakunda kuvuga cyane ku gihugu cy'u Burundi. Cheshi cyane. Na watu wengi kutoka Burundi walikuwa wanakuja Tanzania kwa ajili ya huduma ya Vuka Yordani. Kandi abantu benshi mu Burundi barambuka baje kubw'igikorwa cya Vuka Yordani. Wakati namuuliza Mungu, igembaza Imana, kwani watu tu wa Burundi wanakuja huku wengi pamoja na watu wa Kongo? Kuki abantu benshi mu Burundi baguma baza ngaha n'abantu bava muri Kongo? Lakini Mungu akaja kaniambia, Imana irazirambwira ngo watu wa Burundi, abantu b'i Burundi wananipenda, barankunda. Bwana kanambia watu wa Burundi ni watu wema sana. Imana yarambwiye ko abantu b'u Burundi ari abantu beza cyane, tena ni wanyenyekevu, kandi n'abantu baciye bugufi cyane. Na kaniambia, kandi Imana irambwira ngo naenda kufungua watu wa Burundi, ngiye kubora abarundi kwa kila kitu ambacho walifungiwa kwenye maisha yao, cyose baboshwe mu buzima bwabo. Na baada ya kuwafungua wanakwenda kupata heshima, wataheshimika. Kandi ngiye kubabohora basoronga icyubahiro. Na akaniambia, kandi Imana irambwira ngo mataifa mengine watakuja kuheshimu sana taifa la Burundi. Ayandi moko cyangwa ibindi bihugu bizoza kuza bize guhimbaza cyangwa gushyira juu kwa kile ambacho anakwenda kukifanya kuanzia sasa. Kuri Imana igiye gukora ku buno munsi. Maana aliniambia watu wengi wa Burundi walionekana kama wana haki mbele za watu wengine. Imana yagaragaje kunyereka ko Barundi bagaragara ko abantu bagayitse. Ndipo akaniambia naenda kuleta haki yao. Ugati Imana igiye kugarukana. Ukisoma kitabu cha Isaya sura ya 54, usomye muri Isaya 54 kuanzia mstari wa 14, anasema utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haitakukaribia. Haleluya. Amen. Hapo inaongelewa juu ya haki. Biriko bivugwa ku bwigenge cyangwa ukuba cyangwa uburenganzira. Na akaniambia kwa sababu Mungu ni mwenye haki, kuko Imana yacu ari umugororotsi, anaenda kuwapa watu wa Burundi haki yao. Kandi Imana igiye gushitsa ku Barundi babo uburenganzira bwabo, kwa sababu watu wa Burundi wengi wameutafuta uso wa Mungu kwa machozi mengi. Barondera Imana bakorora amosozi. Na baada ya muda, kuanzia jana, kuva ku munsi wejo, watu wengi wa Burundi wataanza kuwa na kicheko. Abantu benshi mu Burundi mugiye gutwenga. Mungu akaniambia yeye atakapotokea wanyenyekee sana, wajue tayari niko pamoja na wao. Imana irambwira ngo ninamara kwigaragaza basishikare guca bugufi kuko nzoba ndi kumwe nabo.